Cell Academy, Goa's best institute for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12th. State topper for NEET, JEE, BITSAT 2024 are produced by Cell Academy. Admissions are now open for class 8 to 12th at our study centers in Margao, Vasco and Prudent. Book your seat today. Limited seats available. 16 वर्सां सकयल्या भुरग्यांक सोशल मिडिया निर्बंध घालपाविशींची चर्चा कितले दीस सुरू आशिल्ली. आतां खंय दस्तावेज तयार जाला. सोशल मिडियाचो बॅन रिस्ट्रिक्शन नॉट बॅन आय वूड से रिस्ट्रिक्शन ऑफ युसेज ऑफ सोशल मिडिया फॉर चिल्ड्रन अंडर 16 हो विशयी चर्चेक ह्याच फोरमान ह्याच सगळ्या अकॅडमी आनी इंडस्ट्री कडेन जाल्लो आनी ताजो डॉक्युमेंट रेडी जाल्लो आसा. दीस डॉक्युमेंट आफ्टर टॉकिंग टू आवर चीफ मिनिस्टर विल बी प्रेजेंटेड टू द मिनिस्टर फॉर IT श्री अश्विनी वैष्णवजी. तातूंत पूर्ण तरेन आमी डॉक्युमेंट केला की विचार कितें आतां सद्या वॉट प्रॉब्लेम्स वी आर फेसींग वीथ लायक इंस्टाग्राम फेसबूक जे अंडर 16 गरजूच ना ते थोडे गजाल्यो आमकां जशे इनपुट्स आयल्या तुका फक्त एग्जाम्पल्स दिले हांवें ते आमकां रिस्ट्रिक्ट करचे पडटा. एट द सेम टायम वी विल सी हाव वी कॅन प्रोमोट educational tools Google for them when they can spend that same time of the mobile phone learning more things which is being good for the youth who are the next future of the country. मजगती 100 दिसां भितर खंय AI पॉलिसी. आज सांगपाक तुमकां खूब आनंद जाता की एज वी लूक एट द गोवा AI draft policy we are getting it with very simple thing of talking about embracing the future with confidence and with clarity. आणि हे AI ड्राफ्ट पॉलिसी आज आमी पब्लीक डोमेनान सोमारच्यान आमचो 4th May द पॉलिसी विल बी ऑन द स्टेट पोर्टल. इट विल बी ऑन द IT वेबसायट. इट विल बी ओपन टू द पब्लीक फॉर 2 weeks 15 days फ्रॉम द 4th May 2026. तुमच्या सगळ्यांक कॉल आउट टू द गोवन फ्रेटर्निटी experts, industry and citizens and students to come and give your feedback on this particular portal. त्या 13 मार्चाच्या रेझोल्युशनाक आमी सांगले 100 दिसाचो आमकां टायम जाय. वी विल एन्श्युअर दॅट द पॉलिसी कम्स एंड इज इफेक्टीव. 50 दिसां भितर ड्राफ्ट पॉलिसी रेडी जाल्ली आसा. 15 दिसांचो टायम आमी पब्लीक डोमेनाक दितले आनी मागीर हो आमी पूर्ण तरेन फुडें व्हरपाक within the commitment along with our chief minister that we had given to the people of Goa and the opposition, we will be able to keep up our commitment and ensure one of the best AI policies in the country. Bureau Report, Prudent.